Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Turakomeje ikigwa twatangiye gifise teme canke ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibanga ryo kuramba, ibanga ryo kuramba ukabona ibyiza. Hariho ibanga ryo kuramba muri buno buzima, iyo warigendeyemwo urashobora kuramba kandi mu kuramba kwawe ukabona ibyiza. Ni sero nuko Bibiliya ibivugaho. Twarangirije ku bintu bishika kuri bibiri, ariko ibintu nabashije gutororokanya muri Bibiliya vyotuma umuntu ashobora kuramba birashika kuri bitandatu. Ni kuvuga ngo turasigaje ibintu bine umuntu yakora akaramba maze akabona ibyiza muri buno buzima. Twarasumye mu gitabo ca Zaburi ya 34 dore ku murongo wa 12, kanongere ndahasome. Aravuga ngo ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabone ibyiza. Basizeho akabaza ngo ninde muntu agomba ubugingo. Ahandi baza ata muntu numwe twobasha gukuramo, kuko abantu bose barifuza kubaho, abantu bose barifuza kuramba kandi barifuza kubona ibyiza. Bacavuga ngo ninde muntu agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabone ibyiza. Murongo wa 13 ngo uzubuze ururimi rwawe ngoye kuvuga ikibi n'iminwa yawe yo kuvuga ivyo guhendana. Aha niho twaboneyemo ibintu bishika kuri bibiri umuntu yakora kugira ngo abashe kuramba mu buzima. Icambere ngo ubuze ururimi rwawe kuvuga ikibi, icyakabiri ngo ubuze akanwa kawe guhendana kuvuga ikinyoma, kubera ko ikinyoma ni kibi. Ikinyoma kirica, ikinyoma cyasenyuye imiryango, cyasenyuye ingo, ikinyoma cyasubije inyuma abantu benshi. Isi yubakiye ku kinyoma igihe kirekire cyane, hari abantu bazimiye bapoteye kubera ikinyoma. Dufise amadini atandukanye asenga Imana, ariko urebye uburyo bayisengamo bagasenga uburyo butandukanye, ariko kandi icyo kinyoma kizatuma abantu benshi baja mu muriro kubera gutamenya. Birivuga ngo abantu b'Imana bishwe no gutamenya, biri kongera ikavuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzaba hakwidegembya. Ya ibanga rero rya gatatu wakora rigatuma uramba mu buzima. Icya gatatu ngo tandukana n'ibibi, tandukana n'ibibi byose. Ibanga rya gatatu ni gutandukana n'ibibi. Nagira ngo tubandanya muri Zaburi ya 34 umurongo waho wa 14. Avuga ngo tandukana n'ibibi ukora ibyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo yashikire. Ikindi kintu cya gatatu ni gutandukana n'ibibi. Urakeneye kuramba mu buzima, tandukana n'ibibi. Icyaha kirica, ibibi birica. Icyaha cyakuye Satani mu ijuru kimukororera ikuzimu, cyamukuye mu bwiza kimushyira mu mwijima. Icyaha cyakuye Adamu mu itongo rya Edeni, aho yaraguwe neza, aho yabaho neza atandwara, aho yari afise ubuzima bwiza n'imigenderanire myiza n'Imana. Ariko kubera icyaha, kubera atumviye Imana akarya gucamwa Imana yamubujije, yakururiye abantu, yakururiye isi umuvumo, ndetse nawe ubwiwe aravumwa. Birangira atakaje ubuzima, birangira indwara n'ibyago nk'uko mubibona bije mu buzima bwacu kubera icyaha cy'umuntu umwe. Icyaha kirasubiza umuntu hasi, icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Aho birivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose bakoze ibyaha ntibashoboye gushikira ubwiza bw'Imana, kubera icyaha gishira umuntu kure y'Imana. Icyaha ntabwo gikwegereza Imana, ahubwo icyaha kigushira kure y'Imana. Birivuze ngo tandukana n'ibibi. Urakeneye kwamaho, urakeneye kuramba, tandukana n'ibibi. Usomye mu gitabo cy'Itanguriro turabona ingene Imana yapunguje imyaka yo kubaho ku buzima bw'abantu. Ibitewe n'iki? Ngo nuko ingeso zari zagwiriye mu buzima bw'abantu. Abantu barakoraga ibyaha, bakoraga ibibi. Birivuga ngo n'abamarayika baramanutse ngo bareba abana b'abantu, bareba ikiremwa muntu, baracifuza, baza baryamana naco, ngo baca babyarana abana ngo bakaba barebare cyane, ngo byari bigatanya byitwaga ibinaki.
byari bikomeye, byakurana ikibi. Uko vyakura ngo niko ikibi cyagwiraga. Ico gihe ibibi biragwira mu isi yose, ngo bituma Imana ibwira Nowa ngo kuko Nowa Imana yaramushimye, imubwira ngo bazi ubwato Nowa we, ngo kuko ngiye kurandura abantu bose, abazarokoka n'abazabari mu bwato. Nowa yumvira Imana, abaza ubwato, ababwira bamufashe kubaza baranka, anababwira baze kwinjira baranka. Nyuma yaho imvura iragwa, bose barapfa baratsikira. Bene data, ikibi cyanye ibibi birashobora kuzatuma urugo rwawe rusenyuka, birashobora kuzatuma udatera imbere, utaruranirwa. Kubera iki? Ntabwo ikibi kizatuma uramba, ahubwo ikibi kizatuma upfa. Imana rero muri ico gihe ikiravuga ngo mwemu yera wanje ntabwo azaguma agwana n'umuntu w'inyama n'amaraso, ntabwo azaguma mu ntambara anigana n'umuntu w'inyama n'amaraso. Ko mwemu yera yama mu rugamba, mwemu yera yereka umuntu guca hano, umuntu nawe akavuga atoya iyo jewe sincayo, jewe ndaca hano. Mwemu yera akamubwira ati kora ibi kugira ngo ubeho, jewe iyo ntabwo najayo. Imana ibwira abantu ati umugisha n'umufumo byose biri imbere yanyu, ariko ibanga ryo kubaho neza no kugira ubuzima bwiza ngo muze mwumvire ibyagezwe byanyu, ngo niho muzagira amahirwe kwa buri kintu cyose muzabashaga gukora. Ariko abantu bakareka kumvira Imana, bagakora ibintu binyuranye n'ibyo Imana iba yasize ku buzima bwabo. Ubundi iyo umuntu yakoze ibibi, ntabwo Imana ari imwica, ahubwo niwe aba yiyishe. Par exemple, Imana yasize ibiti bibiri mu itongo, iravuga ngo iki ni igiti cy'ubugingo, iki nacyo ni igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Umunsi rero kino mwakiriyo muzapfa nta kabuza. Kugira umuntu arambe yategerezwa kwirinda kurya ku giti Imana yamubujije, akarya ibindi biti byose. Ariko umuntu kubera muri we adafise guhazwa no kubumbwa n'uko ari n'ibyo afite, byatumye arengera ku giti Imana yamubujije, arakirya. Amaze kukirya atakaza ubuzima. Nshuti yanjye uri kuranyumva, ibanga rya gatatu ni ugutandukana n'ibibi. Ntabwo ibibi bizatuma uramba. Urakeneye kuramba, urakeneye kubona ibyiza bivuye ku Mana. Tandukana n'ibibi, tandukana n'ibyaha, tandukana n'ingeso mbi. Nimba ukeneye kuramba mu buzima, tandukana n'ibibi. Birivuga ngo Imana yacipunguza imyaka y'abantu ikigeza ku 120. Dawidi wacaraza caravuga ngo kubw'inkomezi nyinshi yoba 120 canke 180, ngo ariko kubw'intege ngo yaba 70. Kubera icyaha kizatuma utaramba, icyaha kizatuma utabona ibyiza. Hari abantu bari mu mazu bibye abantu, barenganije abantu. Hari abantu bafise itunga, banyaza abantu, bakuye mu bwicanyi, bakuye mu byaha, bakuye mu kurenganya abandi, mu kugira nabi abandi. Ivyo bintu nta mahoro bashobora kubigirana. Niyo baryamye ntibaronka itiro, niyo bari ku meza babura amapeti, abandi bakagwara amagute n'ibigwara bitandukanye. Byakuruwe n'iki? Byakuruwe n'ububi bwabo, byakuruwe no gukora ibibi. Bibiri bivuga mu gitabo c'Imigani, reka dusome Imigani ibice byaho, reka turabe mu gitabo c'Imigani ibice byaho 11 umurongo wa 19. 11 umurongo wa 19 aravuga ngo ubugororotsi bushikana umuntu ku bugingo, ariko ukurikirana ikibi aba yikwegera urupfu. Bavuze ngo ubugororotsi bushikana umuntu ku bugingo, ngo ariko ukurikirana ikibi aba yikwegera urupfu. Umuntu akurikirana ikibi aba ariko yikwegera urupfu, ngo ariko ubugororotsi ngo bushikana umuntu kugirane ku bugingo. Ngo ariko umuntu wese akurikirana ikibi, umuntu wese akurikirana ingeso mbi, umuntu wese akurikirana ikintu kibi aba ariko yikwegera umuvumo, aba ariko yikwegera urupfu, aba ariko yikwegera kurimbuka, aba ariko yikwegera kubaho nabi. Imana ishimwe cyane. Biravuga mu gitabo cya Zaburi ya 37, turabe Zaburi ya 37 dusoma umurongo waho wa 27. Avuga ngo tandukana n'ibibi ukora ibyiza ubone kwamaho, tandukana n'ibibi ukore ibyiza ubone kwamaho. Urakeneye kuramba mu buzima, urakeneye kubaho mu buzima neza, tandukana n'ibibi ngo maze ukore ibyiza hama ubone kwamaho. Ibanga rero rya kane
rya kane ni ugukora ibyiza. Ibanga rya kane ryo kuramba ni ugukora ibyiza. Urakeneye kuramba mu buzima, ba umuntu akora ibyiza, ba umuntu agira neza. Kayini hari ibyiyumviro byari byamaze kumuzamwo byo kugirira nabi mwene wabo bagiye gutanga ikimazi. Abeli atanga ikimazi na Kayini azana ikimazi, ariko Imana ntabwo yemeye ikimazi cya Kayini, ariko yakira icya Abeli. Ariko Imana ikibwira Kayini, tariko ntubabare ntushavure, mwene wanyu nta kosa yakoze, ariko nawe kuba utemewe ni kubera wakoze nabi. Ariko ukaba ukeneye nawe kwemegwa, nukora neza nawe uzakwemegwa. Ibanga ryo kuramba, ibanga ryo kubona ibyiza ni ugukora neza. Imana imubwira ngo nukora nabi ntuzakwemegwa, ariko nukora neza uzakwemegwa. Iri ni ibanga ryo kurambira no mu kazi. None gute baguha promotion mu kazi kandi uri kurakora nabi? Ni gute bakugumiza mu kazi kandi uri kurakora nabi? Ni gute ujya mu fiance mwagumana kandi uri kurakora nabi? Ni gute rujya rugo warugumamwo kandi uri ko witwara nabi? Ni gute muri rya societe wayigumamwo kandi uri ko witwara nabi? Ni gute rya shengero warigumamwo kandi uri ko witwara nabi? Ni gute Imana yakugumiza muri kiya gikogwa kandi uri ko witwara nabi? Nimba atacu uri kuramara muri rya societe, harya hantu utegereza gukugwaho. Birivuga ngo incabiti yose igenekerejwe kwicira igiti cyose gitama. Igiti cyose gitama, incabiti irahari kandi igenekerejwe kwicira igiti cyose gitama. Ujuti yanyu uri kuranyumva ukaba utari ko wama ibyiza, ukaba utari kuragaragaza ibikorwa byiza, menya ngo kuramba kwawe nako hari. Ariko gukora neza ni ryo banga rigira kane ryo kuramba mu buzima. Ukeneye kuramba, kora neza. Biriya yatubwiye mu gitabo cy'Imigani 11 ari ku murongo wa 19 ngo ubugororotsi bushikana umuntu ku bugingo. Gugororoka, kugira neza bishikana umuntu ku bugingo. Ngariko ukurikirana ikibi aba yikwegera urupfu. Umuntu wese akurikirana ikibi aba yikwegera urupfu, aba yikwegera kurimbuka. Nimba hari bibi uri kurakurikirana mu buzima, menya ngo uri ko wikururira urupfu, uri ko wikururira kurimbuka, uri ko wikururira gusubira inyuma, kuja hasi. Imana igutabari cyane. Reka ndangirize kuri kino nyene, hasigaye ibindi bishika kuri bibiri zacana bivuga muri video ikurikira. Wakora maze ukagirane, maze ukaramba mu buzima, ukabona ibyiza nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Data, mu izina rya Yesu ndasenga uyu mwene data, mwe gukora ibyiza kugira ngo abashe kuramba, mwe gutandukana n'ibibi. Hari ingeso, hari bibi byamumaseho, ariko ndamusengeye uhereye ino saha mwe gutandukana nabyo, mwe gukora ibyiza mu izina rya Yesu, kugira ngo bimuheshe kuramba no gukomera, kugira ngo bimuheshe ibyiza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizegiwe cyane. Wifuza gusengerwa ku mutwaro wari wo wose, WhatsApp yacu niyi +257 65 986 540. Mwarahizegiwe cyane. Wibuke ugira subscribe nimba ari rya mbere udukurikiranye, ugire partage, usangize abandi ino nyigisho, wongere ugire muri commentaire ari kibazo ugize ucandike muri commentaire, ugire na like. Imana iguhezagire cyane.